Okay, ek is op pad na die Valkyrie Challenge, of Jock Round, ons die Valkyrie Challenge doen. En ek het myself nou net uit my huis uitgesluit. Okay, hier is ons nou. Ek en Jock double vlogs is regte losers. Maar check, ons is by Evetech, waar my hele thing in gaming begin, e-sports begin het, by Evetech weer. Okay, hier gaat ons. Like without a doubt his favorite team. Larry, how's it going? How you doing, bud? Yes, you cold, man. Let me fucking warm you Yeah, up. I think I might be dying. I don't know. Cool, hè? Tag en goeders, dat gevaarlik.com tag en nie sticks nie. Dat is my kop weer. Ja, ons is nou hier buite, waar al die cool kinders is. Al die aksie is al deur daar oor my skouer. Hulle almal is daar binne. Dis 'n orgie. Daar's te veel mense daar binne nou, maar ek sal nou gaan shit afneem, want julle kan sien hoe lyk dit. Counter. Ja, gaan jy teen my speel? Ja. Gaan genoeg daar 'n kroon op te vang. Ons is nou hier in Evetech en ons gaan met die CS:GO speel. Alright, klaar hier by Evetech. Baie geluk aan Energy, Finesse. Hulle gewen het vandag hier by die Valkyrie Challenge. It's cool om die girls te sien ass kick en CS:GO. Thanks Evetech, it was fun.